Ndabashuhuje mwese abakunzi ba Holiness Philadelphia, ndabashuhuje aho mwerereye. Mwene data urimo uranyumviriza, ndakwinginze ufungure umutima wawe wumve icyo umwuka wera ashaka kuvugana nawe. Ndakwinginze by'ukuri ntukumantaze uwo mutima wawe, ntukumantaze uwo mutima by'ukuri, ahubwo nuworoshe. Orosha umutima wawe kugira ngo Imana iganire nawe inyuze mu magambo yayo. Haleluya. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo inkoni yakubise Yehoramu n'ubu iracariho, kandi n'uwayimukubise aracariho. Kubw'ibyo icara mu gakiza neza. Haleluya. Inkoni yakubise Yehoramu iracariho, n'uwayimukubise aracariho. Kubw'ibyo icara mu gakiza neza. Icara mu gakiza neza. Reka kujarajara. Nureke kujarajara. Tugiye gusenga Imana. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri Ngoma ya 2 igice 21. Turasoma umurongo wa 4 n'uwa 14 n'uwa 15 n'uwa 18 n'uwa 19 ni mirongo myinshi uyu munsi tubusome. Ndakwibutse ko inkoni yakubise Yehoramu iracahari mwene data naho yagiye, n'uwayimukubise aracahari. Dusenga Imana. Uweranye n'icyubahiro ndi imbere yawe nyakubahwa, ndakwinginze unyemerere maze ubane nanjye, urungike umwuka wera maze ashigikire ano magambo. Ndakweretse abantu bagiye kumviriza ubutumwa bwiza, ubagiye neza Mwami, ufungure imitima yabo Data, kugira ngo ijambo ryawe rigire ikimaze mu mitima yabo. Ndirukanye ikintu cyose kitari cawe kiri hano hantu mu izina rya Yesu Kristo gishe. Mwami Yesu, ndirukanye imyuka yose mibi yaba yotuma abantu bawe batumva ijambo ryawe. Ndayirukanye mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Urakoze Mwami w'abami, kumvishe gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwene data muranyumviriza, reka kujarajara, reka kuja hirya no hino, ahubwo guma hamwe. Nugume hamwe. Umutima wawe reka kujana kure, reka kurundamwe ibintu bitandukanye uri murigira nabi. Dusome ijambo ry'Imana. Ariko reka ndakwibutse, rino jambo ni wowe rireba. Ni wumva rino jambo genda uritekerezeho, ugende uritekerezeho. Haleluya. Ibihe tugezemo turi mu bihe bya nyuma. Nta muntu akwiye gusinzira muri iki gihe. Turi mu bihe byo kuza kwa Yesu Kristo. Turi mu bihe mbese umukristo ahari hose akwiye kwamayeza, akwiye kwiyeza kubera ko umukwe araje gutwara umugeni. Dusome ijambo ry'Imana. Umuntu wese afite Bibiliya
nazingura igitabo c'ingoma ya kabiri igice 21 ku murongo wa 4 turagenda dusimba imirongo. Dusome mu izina rya Yesu. Maze Yehoramu asubiye ku ngoma ya se, amaze kwigira agakomeye, yicisha inkota abo barumuna biwe bose, bo n'abaganwa bamwe bamwe b'i Buyuda. Amena. Haleluya. Uyu ni Yehoramu. Yehoramu ise wiwe atarapfa hari ibyo yaraze abana be. Bamwe yabahaye ubutunzi, ariko Yehoramu yamuraze kumusubirira. Maze ise wa Yehoramu amaze gupfa, Yehoramu niwe yaciye asubirira se wiwe, niwe yaciye aja ku ngoma. Yehoramu amaze gusubirira se yaciye yigira agakomeye. Yesu natugire neza. Yaciye yigira agahambaye, yaciye yishira hejuru, yaciye mbese yibona ko ari we akomeye kubera yabaye umwami. Haleluya. Ikintu yaciye akora, yaciye aja muri barumuna biwe, arabica, abicisha inkota. Haleluya. Kandi ntabwo ari bene wabo gusa yishe n'abaganwa bamwe bamwe yarabishe. Uyu Yehoramu yabikoze agira ngo nta ngaruka yabyo, yabikoze agira ngo nta muntu ari bukurikirane ibyo yakoze. Yabikoze anezerewe, mbese yumva afite amahoro muri we. Ariko mwene data ndakubwire, icyaha kiri n'ingaruka. Abantu bagutomera ibyaha, abantu banywa ibyaha nk'uko banywa amazi. Mwene data ndakubwira ko icyaha kiri n'ingaruka. Ushatse wahagarika icyo cyaha urimo urakora, ushatse wareka ibyaha, ushatse wakwihana, ushatse wakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kubera ko imbere yawe ni habi, imbere yawe ntago ari heza. Haleluya. Abari mu nzira mbi bose, amaherezo yabo ni ukurimbuka, amaherezo yabo ni ukubabazwa ibihe bitazashira. Mwene data, Yehoramu yakoze bino bintu agira ngo ntawe uri karamureba. Yehoramu yakoze bino bintu agira ngo ntawe ubabaye abo bantu yishe. Yamara hariho ubabaye abo bantu yishe, hariho ubabaye abo bantu yishe. Haleluya. Uyu Yehoramu icyo kizira yakoze cyamuzaniye ingorane, cyamugiriye ingaruka mbi. Ni nk'uko abantu ubu bari mu ngaruka z'ibyaha bakoze, bari ko bararya ingaruka z'ibyaha bakoze. Mwene data, icyaha kiri n'ingaruka. Ku murongo wa 14 ngo raba, Uhoraho ngo azoteza abantu bawe ibyago bikomeye, bo n'abana bawe
n'abamikazi bawe n'ibyo ufise byose. Iyi ni ingaruka itangiye kuzira Yehoramu kubera ibintu bibi yakoze. Yamara Imana yo mu ijuru yararebye ibyo bintu Yehoramu yakoze, birayibabaza, birayizanira uburakari, birayizanira umujinya, bituma Imana ihaguruka igenda kuri Yehoramu. Ibyo bintu byatumye Imana ipangira Yehoramu inkoni yo kumukubita, kandi kumukubita by'ukuri. Wewe urimo uranyumviriza, urashobora kuba uri mu bintu bitandukanye, urashobora kuba uri umujura, urashobora kuba usambana wikinisha. Yamara nje kukubwira ngo inkoni yakubise Yehoramu n'ubu iracahari, kandi n'uwayimukubise aracahari. Mwene data muranyumviriza. Haleluya. Reba ukuntu uri murifata, reba ibitekerezo byawe, reba ibyo uri murakora. Urashobora kuba uri umusambanyi usambanira mu rushengero. Yamara nje kukubwira ngo hagarika kugira ngo ntubyure uburakari bw'Imana. Niwamara kubyura uburakari bw'Imana bukakuzaho, ubwo burakari buzakugirira nabi. Icyo wakora wari ukwiye guheba ibyaha. Reka izo nzira zawe mbi, fata inzira ifunganye ariyo Yesu Kristo umwana w'Imana, wemera kubabarire, wemera kwicaremo. Haleluya. Yesu nabagire neza. Yehoramu ntabwo yarazi ko ibyo bintu yakoze ko bizamuzanira ingaruka, kandi ingaruka mbi cyane. Bene data, abantu barimo barakora ibyaha batazi ko hari ingaruka y'ibyo byaha barimo barakora mu nyuma. Imana irakubabarira, ariko ingaruka y'icyaha ntahija. Ingaruka y'icyaha amaherezo irakuzaho. Nubwo haca imyaka cyangwa se nubwo hashira imyaka 2, 3, iyo ngaruka ya cyaha wakoze iraza irakuzaho. Irashobora kutakuzaho wowe ubwawe, ikaja mu bana bawe. Imana itugire neza. Imana itugirire neza. Nitwe turimo turikururira ibibazo. Yamara Imana yo mu ijuru irashaka ko abantu yaremye bayikiranukira, bava mu nzira zabo mbi, maze bakemera, bakihana, bakozwa na ya maraso ya Yesu Kristo, maze Uwiteka agaca bishimira. Ariko niba twanze kuva mu nzira zacu mbi, uburakari bw'Imana buzaguma buri ku mitwe yacu. Uburakari bw'Imana buzaguma bwakira ku mitwe yacu. Mwene data, niba udashaka kwihana by'ukuri, uburakari bw'Imana buzaguma buri ku mutwe wawe no mu nzu yawe, mu biwanyu. Yesu Kristo natugire neza. Haleluya. Mukobwa uri muranyumviriza, wari ukwiye kureka ikintu cyose cyitwa kari icyaha uri murakora. Yewe musore nawe nuko, nawe mugabo, nawe mumama, nawe nuko. Nimutunganye ibidatunganije biri muri mwebwe. Haleluya. Mu ijuru nta muntu yanduye azigera yinjirayo. Umuntu yanduye azasigara mwisi.
umuntu yanduye azagira iki? Azatererwa mu kiyaga cyaka umuriro, azatererwa ikuzimu yake butazazima, azaguma yaka babazwa azarira, nta muntu n'umwe wo kuzamutabara ariho. Yamara nabo bari kubarabashuka ntabwo azabatabara. Ingaruka z'ibyaha Yehoramu yakoze ziratangiye. Izi ziratangiye. Urumva ko Yehoramu yakururiye n'abana be, yakururiye n'abagore be, yakururiye n'abandi, ibyo atunze yarabikururiye kubera icyaha yakoze, icyaha cyo kwica bene wabo n'abandi abaganwa bamwe. Ibyo yakoze byatumye Imana ihagurukana umujinya, ku murongo wa 15 ngo kandi nawe uzorwara indwara ikomeye mu mara, ngo kandi izogenda ikura uko bukeye, gushitsa aho amara yawe azoruha akabyagira akuvuye mu nda. Urumva ko bikiza, ingorane ziracaza kuri Yehoramu, ibibazo biracaza kubera ibyaha yakoze. Haleluya. Imana yamuteje indwara mu mara, kurwara mu mara. Bene data, iyo ndwara izagenda ikura bishatse kuvuga ko ata muntu azayivura ariho, nta muntu ariho. Indwara Imana yahaye Yehoramu ntabwo ari indwara isanzwe, kandi iyo niyo nkoni Imana yakubise Yehoramu. Iyo nkoni ni indwara yakubise Yehoramu, kandi akubitwa imyaka ingahe yose. Indwara yagiye ikura, igenda ikura kugeza aho Amara asohoka akaja hanze. Yehoramu akibona Amara. Byari ibintu bikomeye cyane kurwara indwara, Amara akagira iki? Agasohoka ata muntu agupasuye inda, Amara agasohoka kubera uburwayi. Bene data, mutinye Imana, Imana irakubita kandi ikababaza, kandi ikanica. Urabona ko uyu Yehoramu indwara yayitewe n'Imana. Ese buriya iyo umuntu Amara arinze avamwo ugira ngo yari kubaho? Kandi Amara igitumye avamwo ari indwara itewe n'Imana, izanwe n'Imana, ingaruka ya byaha yakoze. Mwene data muranyumviriza, byukurire kinzira zawe mbi pe. Nimwemere mwihane, mureke gukora umurimo w'Imana muri ndyarya, mureke gukora umurimo w'Imana mwuzuye ibyaha mu mitima yanyu. Nimwihane musange Yesu Kristo. Byukuri mugume hamwe. Dusome ku murongo wa 18. Hanyuma y'ibyo byose Uhoraho amuteza indwara mu mara idashobora kuvugwa. Ndibaza aho muri ko murahumva. Hanyuma y'ibyo byose Imana yamuteje indwara mu mara idashobora kuvurwa. Abaganga bariho ariko nta muganga ariho.
wo kuvura inkoni Imana igukubise. Mwene data, abadogiteri barize ariko Imana ihagurutse kugukubita kubera ikosa wakoze, nta muganga nta dogiteri ariho ashobora kukuvura. Hari abo Imana ikubita inkoni ku buryo banapfa, hariho nabo Imana ikubita inkoni ari ukubahana gusa ntibice. Dukora iki none? Nidushimisha Imana tuve mu byaha, hanyuma dushimisha Imana yo mu ijuru kugira ngo ntize idukureho. Irafite ububasha bwo kuturimbura, irafite ububasha bwo gusatura isi ikatumira kubera ukutumva. Ifite imbaraga zo kutubomanya n'imodoka turimo turi mu muhanda itanatwegereye, ikatubomora pe. Nimutinya Imana. Gutinya Imana ni gute? Nukwanga ibyaha, mbese nukwanga ibyaha nigisa n'ibyaha byose. Icyo cyose cyitwa icyaha, mugasezera mukaba Kristo by'ukuri, mukicara ahantu hamwe muvuga muti tugiye mu ijuru, dushaka Yesu, turagiye mu ijuru. Mukitandukanya n'iby'iki gihe by'isi mukabivamwo, ibintu byose byatuma mutabona Imana mukabireka, n'iby'Imana irimwe irabashakaho. Naho ubundi mwene data, ufite amatwi ntiwumve, Imana izakudiha. Ibyo byaha byanyu byo kwirirwa muri familia planning mukabireka, ibyo byaha byo gukoresha amakondom, amanuzenyema, amapridance mukareka, ibyo byose ni ibintu biko biratuma Imana igira uburakari. Uko kubonanira mu kibuno mukareka, uko kubonanira mu kanwa mukabireka, ibyo byose ni ibintu biko biranukira Imana. Uko kubonanisha intoki yemwe mukabireka bene data, uko gusesa intanga zanyu mu kanwa k'abagore banyu mukareka, ibyo byose ni biriko biratera Imana ishishimira, iko biratera Imana iseseme. Nimwihane by'ukuri mu b'Abakristo nyakuri kugira ngo Imana ibishimire, naho ubundi umuntu arimwe arakora ibyaha imbere y'Imana ababoneka nk'umuntu yanduye. Yamara nimwihane by'ukuri, mureke kuba abanyamuja irya nino, mureke kuba abanyamuja irya nino. Bakristo muri banyamuja irya nino, mukunda utumugakundana turiya, mwakunda utumugakundana turiya. Ntabwo mushaka guhitamwo by'ukuri, nta guhitamwo mufitse, mukwera Satani mukanakwera n'Imana. Yamara none uzaja hehe mwene data? Uzaja he? Yamara muvuga ko muri abaririmbyi mwakwica mu rushengero, Imana yabareba ikabona ko mutarabaririmbyi, ahubwo murafite ubwibone, muri ko murakora Shetani. Yamara Imana ntibazi, Imana ntibazi. Icyo wakora wari ukwiye guheba kiriya ubona cyatuma utaja mu ijuru. Reba ukuntu muriko murambara ubusa, reba ukuntu muriko murakosora Imana. Bene data, umuntu akosora Imana nta juru afite. Yamara nimute ta ibyo bintu uri murakora bitanezereza Imana. Dusome ku murongo wa 19 ari wo wa nyuma, hanyuma dusoze. Gusa uri n'ugutwi abakwiye kumvira Umwuka Wera, kuko ejo ntabwo uzavuga ngo ntiwumvishije, ejo ntabwo uzavuga ngo sinabwiwe. Yamara warabwiwe kandi wirigura bwigwa, ariko ntushaka guhinduka. Dusome ku murongo wa 19. Maze igihe kiragera, imyaka ibiri ihise,
imyaka 2 irangiye. Imyaka 2 Yehoramu yarwaye, imyaka 2 iyo ndwara yo mu mara. Yesu natugiye neza. Indwara yiwe ituma Amara abyagira, amuva Munda apfa yibonye. Indwara yiwe yatumye Amara asohoka, abyagira, arasohoka apfa yibonye. Yibonye Amara. Icyo nicyo gihano Imana yamuhanye. Haleluya. Ariko abantu biwe ntibamwosereza imibavu nk'uko babigenza kuri ba sekuruza. Urumva yari yataye agaciro. Yari yataye agaciro. Iyi Imana ikwanze n'abantu barakwanga, nta nubwo uronka n'uguha amazi, nta guronka n'ugufasha. Iyi Imana ikwanze ikakwanga ubugowe. Uyu nguyu yari yanzwe n'Imana. Uyu yari yanzwe n'Imana. Imana ihitamwo kumwica, kandi mwica urupfu rubi, agwara imyaka 2. Arwaye iyo ndwara yo mu mara. Mwene data muranyumviriza. Wewe uri murakura mwinda, uvuga ngo wayitwaye utabishaka, ndakubwiza ukuri, iyo wafatiye amaguru yawe ukayagira uku, ukayafunga, ntago wari gutwara iyo nda. Ariko mge wagiye ufungura amaguru yawe, uwari we wese yinjira. Ariko reka ndakubwire, ushatse wafunga ayo maguru, wafunga by'ukuri, ugafunga. Kubera ko nimba udashaka gufunga ayo maguru yawe, uguma ufunguye nk'uko, Imana izagukubita inkoni. Irashobora gukubita isumbi iyi ngiyi yakubise Yehoramu. Imana irashobora gukubita inkoni isumbi yakubise Yehoramu. Murasambana mukarenza we. Murasambana mukanikinisha, kandi mugakora umurimo w'Imana, mukavuga ubutumwa, mukaririmba, mukadiyakona, mwemwe mukavuga ngo muri abakristo, yemwe mukavuga izina rya Yesu Kristo mukanwa. Yesu Kristo atabazi. Ariko umuntu wese adashaka kwihana azarimbuka. Umuntu wese adashaka kuva mu nzira ziwe mbi azarimbuka by'ukuri. Azarimbuka. Tugiye gusenga Imana. Mwene data, urashobora kuba wiriwe nabi, urashobora kuba watukanye, urashobora kuba wiyumviriye umuntu nabi, urashobora kuba ukicyambara kamino ucihindura. Ibyo bintu nimushire hasi dusenge. Ibyo bintu nimushire hasi dusenge, munyure mu nzira ifunganye. Iyo nzira ifunganye ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Yamara yapfuye kubera wewe. Yapfuye kubera wewe. Ni wemere Yesu Kristo yinjiye mu mutima wawe. Ni wemere mwene data. Imbere yawe ni habi. Umuriro ntago ari mwiza, umuriro urababaza. Imana mu kurema abantu ntago yabaremeye kurimbuka. Ariko mwebwe ni mwebwe mushaka kurimbuka mwebwe ubwanyu. Imana yaranahebye irungi ku mwana w'ikinege kugira ngo agupfire, ariko nubu uracashaka kurimbuka. Uracashaka kurimbuka by'ukuri. Ntabwo uri kuriyumvira urukundo Imana yagukunze kugira ngo ize y'ubwayi, ize ipfe kabisa, kandi yapfuye urupfu rubi kubera wewe, kugira ngo ubeho. Ariko wewe ntushaka kubaho, ahubwo ushaka gupfa. Ntushaka kubaho, ahubwo wewe ushaka gupfa.
dusenga Imana. Wewe ukiri mu nzira mbi nuyivemwo iyo nzira mbi urimwo, unyure mu nzira ifunganye. Tugiye gusenga, upfukama aho ngaho uri, dusenge Imana ikubabarire. Data nyakubahwa, ndi imbere yawe ndagushima ku magambo uduhaye. Ndakweretse abantu bawe Mwami Yesu abagendeye mu nzira zabo mbi. Mwami Yesu ndakwinginze ubababarire, ubogeshe amaraso wavira ku musaraba. Abasambanya, babeshi, abari ndyarya, Mwami Yesu abubona bose bashaka kwihana by'ukuri, ndakwinginze ubababarire, ubogeshe amaraso wavira ku musaraba, maze wandike amazina yabo mu gitabo c'ubugingo. Urakoze Mwami Yesu, savye nizeye kuvyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umwami Yesu nabaho umugisha, nabagiye neza mu izina rya Yesu.